kubor nagaslem jong unongsan Hima. Ke Voice of the People's Party hapo ka jingelamu Presiden Rangba kaseng uba Arden Miller basayo man. Hakas nginang kongjong katayo kilahir siya kasnong kinshi Mausarong Eastern West Khasi Hills ban Pynrung niya ka jingelang nagabenta ban Pynrung kerteng niya ki Dkhot ki batamay hapo ka Mawthadraishan constituency siya ka VPP ban nang penklan siya ka seng nagabenta ka jing penkre ya ka election MDC house nem arajar arpusaw. Shusho hagani ka snila yo I baki Paidbah ki badagi spangut jong kathan Mawthadraishan constituency kilayami shakhamat ban Leit Pynrung kerteng yaladi bat kaseng VPP. Hagani ka snina lo ruba Arden Miller basayo mait laya don langru uba Bright Star Well marban yang MLA ka Maulai uba adalba nongrum MLA ka North Shillong bat uba Livingstone Karpran MLA ka Maurung Keneng constituency bat kiway di. Kung katak juga jimin jor, mah, kaya kemana kuah menang, kung katak juga jimin jor. Ini peni siapa percaya macam rihi berokay. Bapak dong snong juga Mawthadraishan constituency. Ubah ni kita bagi snong kita pair. Minta kasih. Kuna rai, kuna minjul, ban piso eladi, ban the Voice of the People Party. Kuna rai, ban minjul, ban ay ke jingashan kita keren. Hari ni ke jeki, persyak. Ya, kani ka reception policy. Banpa ya ka kubor, ka basyay, siya ka sorka, bahaga katsan trik jong jimang. Ila rai rangba, banumpai syu sigalian, banumpai syu sigamon, nevan penklain ya ka BPP, hagani ka constituency, bakat sabanila, ban pensawa ya ka sur jong jetli, apreng ji jong ka jatri. Tekum nadak jong ka jimenjur, ni rala ni kiti ka jini paro, ban pri ni banare, ban number. The Voice of the People Party. Kulay simun, yakani kajing menjur kajongpi, kajing kacang. Ini pertalang laisi lewat haupra. Kulay simun, bat iway pat ibang ako aman pinto.